hola pen borlong sobor pungtor pungko chelenga twar pimesen pen klempon bomlo lakhain kora phoni lip MSC constituency ke pardo chuki hola pen chinglok borlong sobor pungtor pungan ke chelenga twar mesen besi chekpon bomlo nilitum nilip phirangkia bitung mati thek pen NP atom pen pini adim along an kahumri dam pen nilitum NP a hoya hindala mang short work iklema putha mohoriya tuma phan karja patinya hut mohoriya tum pen nang chithanu na thekte tanga siksawi pitben si la so kam klempon bomlo puselang tum ben than pachni apen kiching pen mate chuki hola block hima annon mat kilometer khrinar kep an klempon bomlo tapen labang so atwar borlang so borpung tarpung jasmet inglong arat akar I mate to work away jok chithanu nei pina kisung ki phu batai ithiki dinga to hanchuning risi ching honnai mate ningki minai KC Dr. Kiloram rong hang apen MLA lapen lip MSC tuma phan arada kar I matha ponsi alang itum stami to work klempon bomlo KCCM ke matha ke mi pen jok rada kar I to work ki mi ponsi rada tuma ning arong alam the sitami chapak lang pon tangti non rada lam the lapen kam ki klempon bom atum pen le arjupon dik sine joki hola pen harbamon rong pi camera person long yes terang report KARBI ANGLONG TV9 news nilimer la ke Joyson killing pulo nilirong la dak basat rona rong borang so pe non da inga non ke dami nilitum lokimon adrom pini la da isi dowan long riang kang parlo da volunteer dowan ki mi kang pulo sta me hada an ke pali dunji mate ke chitong ni ban nilitum hemben ke bar iglo to wa pran son lang ma non sab ke chiprek do pining mate chuning ke dam tang pen pining an sitame la pining asengkan ki minang le porang rang pen ke cheng pen non chilang dam lo non pen an asap so ke chiprek do lo athe aprang pen chilang dam lo bute lapu ananta ave sitame non lapu son nang ke selam pi nang ke benai pi bang ken ning sam olo nante na nang tum la bang so to war long lok pe na tum ko an ning karong do la bang so lam na tum anin nilitum la bangkela lo nilitum sarhuti tu borpung tarapung area bangke lapu sonang selam pi thek ponlong amasi nilitum rong sop lapu borlang so area arlok atum an ara tum an ke aning samo olo lapen kadu avesita me lapu cherap chitu pen kadu avesita me lapu aning sampon iglo nante nilitum la non ke dang apor la bang so alina selam le pro pen tum ki ti sung kon ti ta chitong kon lapulo ilitum lapu borlang so arlok mate borlang so area na thu bangke pene so that on that pistame kichi pon sitame lapu pine lason sangti kiroi hai hu inghan kiroi lai hu aratap system banai pen si ilitum kisu hai hu stame kichi pon sitame lapa na kidu kisum pen sitame non labang so tuwar mission sitame nang ke selam pon polasi anso se joy pon thupo pusin litum ada pu borlang so area mate ada tum sitame aning the pon lo aning cha rong pon lo स्कीम का नाम पता सकता है स्कीम हो जे इतु रास्ता और स्कीम जाने ना स्कीम तो ना पता स्कीम कौन नहीं पता स्कीम का नॉर्थ ईस्ट का स्पेशल फंड है उसी के अंदर कार नाम होता सिले इतु कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोलर कंपनी नाम जानो गौतम कंस्ट्रक्शन ये सिले गौतम कंस्ट्रक्शन কিবা হেৰি MP আগৰবাৰ বুলি আছিল দুটা কোম্পানী আছে এটা গৌতম কনষ্ট্ৰাকচন MP আগৰবাৰ চাই এনে ইমান ক'ব পাৰি নেকি এমাউণ্ট না ইমানটো কোৱা নাই না জানো চাইনে কিমান কিলোমিটাৰ 50 কিলোমিটাৰ আছে 50 কিলোমিটাৰ গোটেই এতিয়া কিমান কিলোমিটাৰলৈকে কৰি আছে এতিয়া 18 কিলোমিটাৰ CNG হৈছে কেইমাহৰ পৰা আদায় কৰিবলৈ কৈছে মানে যিটো ইষ্টিমেটত হ'ব কেইমাহত হ'ব কমপ্লিট হ'ব মানে এইটো বছৰটো লাগিব 2-3 বছৰটো লাগিব এনে বাহিৰৰ পৰা আমি শুনি 90 ডেজ বুলি কৈ আছিলে না 90 ডেজটো নহয় 90 ডেজ নহয় 18 কিলোমিটাৰ CNG কৰোঁতে 2 মাহ গ'ল বছৰ লাগিব বছৰ ঠিক আছে চলিব আন্দা নাটো মহিলা আছিলে আপোনাৰ নামটো কৈ দিয়া মুস্তাক হোসেন আৰু এইফালৰ আপোনাৰ কিমান দিন আৰু কমপ্লিট হ'ব বুলি ভাবিছে
তো টাইম লাগিব এইটো তো জঙ্গল আছে টাইম লাগিব বৰ্তমান আপোনাৰ কাম কৰা কি সুবিধা পাইছে সুবিধাটো ঠিক হৈছে কোনোবা দিগদাৰ দিয়া না, না, আছে এইবিলাক এইবোৰ নাই নাই দিগদাৰ দিয়া ঠিকে আছে আপোনাৰ বৰ্তমান কেইজন আছিলে ইয়াত আমি বৰ্তমান টোটাল 20 জন মান হ'ব টোটাল সব আৰু বগলাইন কেইটা আছিলে এইখিনি কাম কৰা বগলান 4টা আছে বৰ্তমান কামটো পুৰা চলি আছে না চলি আছে ঠিক আছে Phongbirik Higher Secondary Pathok Lamalong CM Public Interaction Amai Padupan Pinyar Karnipai Kray Sira Lakha Kripli Korkanchi Constituency Keparlo Phongbirik Higher Secondary Pathok Lamalong CM Public Interaction Amai Padupan Bangso Amai Along Alihiaman Pen Kachitong Dun Laki KACCM Dr. Tuliram Ronghang MP Amar Singh Diso Difu MLA Bidya Singh Leng Haroghat LAC MLA Dorsing Ronghang MLA Rupsing Teron Lapen EMMC DC Council along Secretary Pencheng Lokadoko Via Butung Utum Chetong Dun Lapen Maya long CM Dr. Tulorong Hang Ahin Ben Korkanti Constituency Arat Kisung Keboy Kichini Japan Pura CM Rong Hang Ahin Ben Ratapan Rong along Ko Pipi Kisung Duma Nili Long Nang Chin Tanunoi Pusi Mai Pia Long Kachitong Arat Atumhan Asige Tipen Pangdakpuan Lapen arong tin arong sar to pen akisung ki boya puthak chingki chathan pon lapen den dakat lapen phongbirik domuka di fuan ka chilenga phan pura ar koi ni pai khri hini pen pipon po busi phongbirik arata tuma phan lamchak pitke la siang thon ben siam rong hanga a hin pen lam the keninja lam thilar jupon exine news report KARBI ANGLONG TV9 news Asi milik KARBI ANGLONG rat ke tuan, hamhang song ke tuan, mana curi dia bangke. Rat hek prong along. Kopi PC KARBI asing ling tuan tame dan arjun sikit belo. Athe district commissioner dak nitum long. Superintendent of police dak nitum long. Principal secretary pen chenglok secretary lapen ke officers tum anda dulu. Officers tum ke chok ke alam tame alam tum dak lam cepe coilong balang tum kudunong lapelang tum kenang sot jok tame kenang sot rong ru kapacing turja sayang ding pene do pulong de tok jir pen tame pin pura lo tame pidunong kasini likam bia rong arat ke toan ham hanga song ke toan lapen ke thekere tum doan atum hanga chuning rije bang ke ye lason lam ka cepe coy pala so lam cepe coy amai long nang dun bensi ile tum kacupe keng bail tum budi sore kacipi lasuke nang sot pusina tum hana pujini ete da ka bang kene tum pene bodang acu hang phan leke bang kali dia sayang deng claim ye phan mane towar heno da ratum pulo towar tiar nang school heno da school building tiar nang ji da ke field development tiar nang ji open space tiar nang ji lahai mane ke just bini bas ke nang sot pulo nili pin pen bas pilo da ke lason da taksi kapek karjuji do baka chini ji do belum ke langsung interaction tu program ke sir nilu tum ke hala bajas buat kontraktor situ lagi blacklist kuria lo lagi claim kar benglong kuti haru isi bagdo lada kolada taralang solong kar di pipu holong kami kolada science planetarium kuti pike bagdo kolada kim hoilo lapena parta me kolada 100 bed hospital buka jana lo halata da kim hoilo lapen government lo college lata kim hoilo lapen ke ko da medical college long gar hostel pen chenglok boy hostel pen chenglok auditorium hall late me alang di kim hoilo lapen da bridge ta mo nang lipu la service ta selang man ke blacklist ke puri lo lapen ke alang liphan council pen namni tumko excellent sir venture teacher tuman on labang ke latum pan ke all assam ke pipe sita nil tum da KARBI autonomous council pen state government pen chingwai si latum pan isi 6 months pen ki pipe la non 6 months salary bang nang le lo bon so pi tu po ko another la ko na nang ni so pen
Ala ini saya lupa semua apa nih, sedikit biji buat lah. Ala itu abang ke mana non antalong ledan itu apa? Long lelang, non si klemom lang, pipelang mo wala so final mo bang naging chili po. Salah PM lagi kita aron repen kikim la pen suri kebra faruk likang khana butak nang lihin mati pati. Na tum retain nang pino, mane yung si poisa endun pulong te. Poisa nelo da tokjir penili panang pidano a video ta nang pidano la so panil tum ken nepo la jo khana me la so arana teng side. Sabang tela samala towar bang selambom stamina lomington ko. Masona ching kiji thane lo the asam la wana bangke la so mane along le dam jui lo long te competition ti. Senon bangke state government tu ma chuparai situ asam la tu pulo dak dok muka pen hola rong mo yak hala bangke competition pipe. Lasi pipe pula so chuparai jen pen apisi non bangke da bangke tuar tiar bo mohot abhak tumke dak pinangi pulo. Sidan itu KARBI autonomous council pen itu revenue atangka pen sidame asa bangke pipo pusin kencing wai non pen kelak tumpen apen kam klem long ko pusin alang tum kencing wai si. सर इसे अलम थे सैनिक स्कूल के कोरकंथी लोग अभाग में नाइबन सिके वांगलो लासो सैनिक स्कूल के एपीएचएलसी तुम के खमखे जोइनी सी सैनिक स्कूल दिन तेरेक फिट पोपट के लगे एपीएचएलसी तुम लोग का तेरेक लो मसर मते गॉफ इंडिया तुम dake alang tum si komplain nam lo dake binang ne dake bilong ne lapen dharna ta dolo latum along dharna dolo lapen akparta pin pura lo pidam lo lapen dilhi ta pin pura lo pilo lapen dak state government banda pilo amasi ba keda ba ke kin kida सर लगे कोरकंथियारा तुम सी कर ई मदी सर कोरकंथियारा कर कोरकंथियारा kita bang bilong ne puka तो एपीएचएलसी तुम लोग के चौक मसर लगे ala tum si ke chok chelo lake pipo se dagara tum banalang ne tum buji de lang plot se klem lake District dagara tum headquarter ke nangji pulo nilgam da dak si bipo pulo upe de dongkam mukam nili konsensi de along le thepe adak pon de tamme se da dim ta paching thurna tuar pen chenglo kapre ka development dak du paching thurong se alang tum bang ke dak protest lo la det ke dc office ta memorandum pilop di phulong da dharna dolo hamren da dolo la pen je hu dil hian da lang tum pin puro lo pidam da ke nang ne lagi nang ni. सर कोरकंथियारा तो तुम्हें थोड़े बोसर मतलब एपीएचएलसी dak ada la tum si gute pesal si to party lo dak kan thia tum benda dolo asal to bela arji district headquarter samlang solong bi pu kwana hok lo sir la bangke ni tum ching wai lo mo dak jong district dolo plong le dak si samilang si bi ponje Surini Rankor Planning Kana Praman Lakhain Kor at Chogalongta, third inter MEC football tournament are quite chiklo Kritroxy, Penching one Polake, KARBI Anglong Thomas Consul C and Dr. Tulirong Hang, KARBI Anglong Termiri Soy Jangatumhan, Sport Hin give a prang the 9G Pumatapon Sipining, Surini Rankor Planning Kananki, third inter MEC football tournament and playing pon etlo, La Sonta Taxi, and Dagdor Burgery, constituency along football team selection pon are Koya Chiklo. Kitomani bang cricket homa atuma fan KC stadium along D license japalong duna bang food duel be bensi coaching pipon lo aprang si herangke abitung atum fan akiro pilo lapen nilitum ladak non la in third intermediate football tournament 2025 aparman duarbagri MSC konsensi ang kangalong la player atum pen ke pathudunji ladak host team abitung atum ahin pen sankur duar bagri arat ke doan aphan kardom nang lichi paji lo kardom lalon li tum ahin pen pachini lam thege thangnat ta velo ke dam tang apor la kasa karbinglong sport association ahin pen anparta karbinglong autonomous council pen conduct ponsi la third intermediate football tournament 2025 aparman kachipati padopon populo constituency tin la so long duar bagri pen sita me ni tum chisik chedang si ke dam tang arkoi ni phai ke thomar ni pen ni tum baguri pen ang cheng lok lapu dehuri alom an pen ang ton atum phan ni tum ladak player asum pen trial pathusi kasa along D license football D license coach kachipalong do nabang phulo akai develop be atum pen ladak team select si arkoi ni phai ke thomar ni pen ladak bang ko ra ke thom a players atum phan Daithor mini stadium pathua klamlong BC alang litum phan seke pipon lo asi non sitamen litum ladak sidolang ke pathu abang ke nitum pangcheng chipin lang ka practice ma de ka Charlie la son si practice bom do bom lang la si duarbagri arada phan nitum hin pen
hosting mate arpugen abitung atumahin pen kachuniram thela hello nali tum ahir jume akachera pakachitu nangji pipodma la so team lake dalamara malasi sport association dethor langlamong sport association dehuri romonghat sport association halatum akapathu lapugali lake sankur duar bagri arat aparman si pathurunji apotsi nangni tum ahir jume akachera pakachitu lapena bidi sure nangji nasi nangni tum phan ni tum ahin pen nang chuniri pen nang cepak lang ngulo la media true media ahin pen la pen first time kedam tang arkoi ni phai ke thomar ni pen nili tum la dak players bank kora ke thom kaddo ka vedo la dobom pen pini anang bong ansame kichu ke do kaddo ka ve ili tum kaching hon duar bagri local emission pada em in charge education karbilang thomas council la khai richard tok bi alang li nanglang lo 1 pen 100 mate kecheng men kijut kupi ma hormone ili tuma problem anang bong stame alang nanglang nang chira bono la choro par pik lo la pen an parts tame ladak nut bahini tum do kedam tang port tame nili tum la bangso putha kaphan chingwai sinang phuke hangani same ladak la duar bagri angkang lo BJYM general secretary bijoy rong pis tame tangka suri ke thom nang chipidun lo la pen sartheteron polling station along president lo nikhilson rong first tame tangka suri ke thom nang chipidun lo la pen dak Dethor town municipal board farman same patumi apor suri si poisa nang chipi sini tum ok chora proi lo la son si pini sitame pini abangke Saturday lo pini sitame dakla taradong sector good tax hempu lo ake hai George to bistame ni tum han ok isan chupru ba phana pilo lason si nang cerap mang chito dun pen ni tum pini anabang ke ni narkep ni sirkep bang dolo ho lasi nang tum kado evanta non ki bang ilang apor ni tum ke pathu poni dolang lasi non amar ni tum mesen la pen kichu ke do kado weda mesen la pen ke pathu along thekthedet pen remunde halale halage it is a part of game halage kapathu along sidolo sidame itumun anta bor ipon pusi ka kia first me la players atum ben chan chimum pono lasi bagri yang kang korting jerdum han isi pachini thulo pamo secretary tame ilitum paklang alo je ilitum ke pathudam je pena bapor tarik rehini lage nilebang kang long si tum pathudam po nili penma si che po sitame ladak duar bagri ladak sa dlsa dak host team along host filong tarik Great Roxy pen incorresi ladak pathu ponji tarik Great Roxy lake kopilama socheng dhanta pen lapen ke tarik resi lake nilip pen si ako chepo pon tu pol silan mala